damo kan firkba liya tebe wa balanin to da liyar ya yarda otin fati da liyar yarda wala sai yazidu fil umr iban ko bom kiya ka ba firkafun lanin ta misalo ya ya fa mu ko gwada barka lanin ta wambala ko wambala ko kulli selanin to nuni nubin yaka bara bina bai lanin ta bibalin kenan ba bibar ko lase ban ko bom kiya ka ba firki kere lanin ta abale ha ballan kuna misla birrul walidain ko gwa ko ne hamba hanglanin ta da lirba abale kipsalan tan yuaro kwaya bale kipsilanin ta fina bebe ka kun lanin ta da lirba ma ka kun lanin ta na ta ne wasilatul arham langwa da ta maka gwa da kublan ka tuntulanin to dole wa qad umirtum bima umira bihi al anbiya otin tunlanin ta bin sabal islam mai laka ta ba nana wan tunlanin to annamme wa ma min nabiyyin in ban ko annabki ka kallan telingan dunne ka kuno yungu ka pene illa wa qad umira bi birrul walidain dambaro tintuno wa hanglanin to daliyar ko kubilanin tangama nanan lan chalante qur'ani ya tubni ko tin yallanin tanabi ya huzil kitaba bi quwwa wa ataina hukman sabiyyan ko ya fi ya nabi ya min dambaro tin lanin to qur'ani lanin to tawrati ya bamma kiya hafi fara mama ki fara ba ko dambaro tin otin ya ko ya ballante lanin te la ya hayada litebe wa atena hukman sabiya litala ya min damar otin kuno lante tawreti ya bamma yinjina ya bam ko da talante biwa la dan yande wa hanana min ladunna nawan nabi yahya o talanante ni gero ki talanante dingma kinya min damar otin kan ko min otin yindan to yer ko wada kyolante dengan duniya to ne ko nabi zakariya wa zakatan nawan nabi yahya min otin yomo kinya lanante o zunumin niya to ne o gari ta wani yang lanin to har ma kokule ketebe ko wa dambaro tina o gari ta wage wan dambaro tina la dan yende wa baran bi walide anabi yahya o ta wa hantulanin te o daliyar ba lampon kerbe wala mi yakun jabbaran asiya na wan nabi yahya wa ta wa ku ya ba kan halante dambaro tina ya harma kan halanin te o daliyar ya harba na wan nabi yahya o tebe o wa ta wa ni dambaro tina ba o te wa dambaro tina نعم يا يموتين يا مبارو آباءكم وأمهاتكم نعم وأكل من هملان تكو كبلان تي وناينو چamba ko bitemma ale biya purmane kaman kwa bitayen ya kula yen ya ko kaman kwa kan wafiri la yen ngwa kaba denu sa tama akan firka bambo miwale ya telma penin ngafin nusalo doane aya pelanin te doane aba firka te balanin te doan to wa mana yun har mu ya ma kike lanin te be adon kalo da daliyar ba bankal ko kuba la telingan duniya to ne ko ma kun layo hamba ku baka ka kuba bite bome ko bi ma lo ya mamba ni boyer be biya man yan lanin telingan duniya ne han tema ko kula kan wa firka baba lanin te ayemi ya to ne ate bare ko kalanin ta bare ayulun ne biya ba pa lanin ta daliyar biya ayulun ne nawa han tema ko kula te tiare biya ba pa aba gbar ko mun ya buwe nawa hambani ko bidaya lan telingan duniya ne ko kubilanin tengama kwa mo kwena lanin tala ya yulini amon kubi amon malanin tabila han kubuma hamba kwa mo bila ba tifa kuba mai ayyo ataba amon bila ba tifa namsa lanike la wo yimu yenkule yalanin ta alkama bali ya chokolan ta hadisi en chalanta mama alkama to wa wallan ta dambaro tin hama lanin ta zakmin ya tuni onyanan dambaro tin boma ya ta nyalon ya tuni amon ya lolante nyalon ma kokule amo aba gelanta alkamati no nyalon ma na wani tamaye han har ma kokula ba salata alkama wa motin har ma funan ko ma pare yandanite kuma ba ka ko wala inte dambaro tin laliman fulan to kumi onu ko ka kuma wala inte la ilaha illallah ka bayire to kafir ba annam yalla inte ne bilali ya suhaib ya lanante sahabun ya ko bangar kuma wala ta alkama wa ya la ilaha illallah ka banya lan telingan duniya ya tun kiso ko duwa ma fe ko ko san lanin tebe banka kiso no banka wala ta annab ko kalo duwa kuma fe la ba ma wa ya la ilaha illallah na afirka ba ya ba la be ke ko afirka ba ya re annab sallallahu alaihi ko be gallanin to dio ko kuma buwale so tia daliya ko be kala telingan duniya ya tun babi ya ko kiyani bebe yelka do ko kiyani bina dinan ya barka doro o le bawa an ko fara ko annab sallallahu alaihi wasallam